Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu n'amakuru akomeje kugenda agaragara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Tudatinze rero turaza kurabira hamwe ibijyanye n'ingabo nyinshi z'u Burundi zikomeje kwinjira mu gice cya Kavimvira muri side kivuziza gutanga ramforo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'ibikoresho byinshi bazanye. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara bijyanye n'ibiri kubera Uvira, Bukavu ndetse no muri Uvira rwagati hakaba hakomeje kugaragara ihungabana ry'umutekano. Harandi makuru rero ari kuvuga ko mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere muri site ya Chanje ku muhanda route nationale numero 5 muri side Kivu hongeye kuba igikorwa cy'ubugizi bwa nabi aho ro biri gushinjwe M23 ko yateyemo bombe. Turaza kureba icyo bari gutangaza ndetse n'ibirego bikomeye bari gushinja umutwe. Turaza kandi gukomeza kugenda turebera hamwe ibiri kubera mu bice bitandukanye aho rero kuri ubu imirwano ikomeye ikomeje nyuma y'uko M23 ifashe Ruvunge. Urugamba rukomeye rukomereje mu bice byegereye neza igisagara cya Uvira. Turabiri kubera Kawezi, Kavimvira, turebe kubera Piyage, Ifunaya, turebe ibikomeje kugenda bitegurwa n'imirwano ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Kiziba aho ro bitangazwa ko abasirikare benshi bamaze kuhagera. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bigaragara mu myiteguro idasanzwe aho rero bivuga ko M23 amaze gutegura umugambi ukomeye wo kwigarurira ndetse no kuba bikomeje kugenda bitangazwa ko ibintu bitameze neza. Agataro mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda avugwa muri Afrika, Perezida wa Benin Patrice Talon amaze gutangaza ko ubakiri ku butegetsi kandi ko igihugu cyose kirinzwe. Asaba abaturage kugira ituze no gukomeza imirimo yabo. Itsinda ry'abasirikare bari batangaje ko bamwiritse ku butegetsi umugambi wabo ukaba waburijwemo, dore ko bari bagaragaye kuri televiziyo bavuga ko bafashe igihugu. Ariko ibingibi rero bikaba byaje no kuvuguruzwa kandi na Minisitiri w'umutekano mu gihugu imbere Arsene yatangaje ko umugambi wo guri ku butegetsi bwa Perezida Patrice Talon wapfubye. Mu itangazo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu Benin TV, Minisitiri Arsene Seydou yavuze ko itsinda rito ry'abasirikare ryagerageje guhungabanya igihugu n'ibigo ariko igihugu kuri ubu cyaburijemo uyu mugambi. Guverinoma ya Benin yasabye abaturage gukomeza imirimo yabo. Ayo rero navugwa muri Afrika. Turakomeza rero turebe ibijyanye n'amakuru akomeye y'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabwira ko rero hari andi makuru akomeye y'ibiri kubera ndetse n'ibiri kugenda bigaragara aho rero Imaniema hakomeje kugenda hategurirwa abasirikare benshi bagomba kuzanwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nta kindi kibazanye no guhagarara ku mirongo imbere y'urugamba mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo aho rero kugeza ubu ngubu umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu ishami ry'ubuzima rya gisirikare Major General Kape Karume ari ahitwa Kasenyi mu ntara yituri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda y'ubwishingizi mu buzima rusange ku basirikare bamaze iminsi bakomerekera ku rugamba. Aho rero kuri bivugwa ko bari kwitabwaho kugira ngo babashe gukomeza akazi kabo. Dukomeje n'aya makuru turabwira ko mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere muri site ya Chanje ku muhanda munini route nationale numero 5 mu ntara ya Side Kivu ongeye gucengerwa n'ibikorwa by'imirwano ikomeye aho ro bivugwa ko muri iki gitondo hari abantu benshi bapfuye. Ari amakuru avuga ko barimo abaturage, abana, abagore bapfuye cyangwa se abandi barakomereka mu gihe imibare ya nyayo itaratangazwa na leta cyangwa se urundi rwego urwo ari rwo rwose. Abaturage baravuga ko ababo bakomeje kugenda bagirirwa nabi n'imirwano ikomeye. Biravugwa ko rero bamwe mu baturage bagizwe ingaruka zikomeye n'ibitero M23 yahagabye muri iki gitondo. Bikaba rero bijyanye n'imirwano ikomeye n'ubundi ikomeje kubera muri ibi bice ku ntera nto ingana n'ibirometero 30 ugana mu gisagara cya Uvira. Ubwo rero bukomeje kugenda
bumera nabi. Ni mu gihe kandi ari makuru akomeye ari kugaragaza ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara ibaraka naho ntabwo umutekano umeze neza, ntabwo ibintu biri kugenda neza nk'uko rero benshi bagenda babigaragaza. Amakuru rero ari guturuka mu mujyi wa Baraka aravuga ko humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje, ibyatumye abaturage bakuka imitima ndetse bamwe batangira kugenda bahunga bava mu ngo zabo. Amakuru dufite aravuga ko mu mujyi wa Baraka, umwe mu mijyi ikomeye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 7 z'ukwezi kwa 12/2025 humvikanye urusaku rw'amasasu n'ibiturika byinshi. Bikavugwa ko byaturutse ku ngabo za Wazalendo zari zigeze mu nkengero z'uyu mujyi mu guhangana n'imirwano ikomeye mu kibaya cya Rusizi, aho zari ziturutse nk'uko amakuru abigaragaza bivuga. Amakuru yemeza ko urwo rusaku rwatangiye ahagana ku isaha saa 5:30 z'ijoro ku igenekerezo rya 6 rigakomeza no ku cyumweru hafi umunsi wose. Umwe mu baturage bayitangaza amakuru yagize ati Abazalendo bahunze imirwano mu kibaya cya Rusizi bayobowe n'abakomando babiri bageze mu nkengero za Baraka nijoro batangira kurasa amasasu menshi. Ubu buhamya bukomeza buvuga ko aba barwanyi barakajwe nuko ingabo za leta ndetse na Fdnb babataye ku rugamba, ibice byinshi birigarurirwa nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Byose rero n'ibikomeje kugenda bivugwa kandi binaba mu gihe abaturage benshi bakomeje kugenda bagaragaza uburyo ki ibintu bikomeje kugenda bidurumbana. Kuri ubu rero Qatar yemeje ko igomba gukomeza gushyigikira amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Qatar yongeye kwemeza ko izakomeza kugira uruhare rugaragara mu gushyigikira ibishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu burasirazuba bw'iki gihugu, nk'uko rero babigaragaza kandi bakavuga ko ari ibintu bigomba kuba byashyirwa mu bikorwa byihuse. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Qatar, Dr Mohammed bin Abdulaziz bin Shakin Al-Kahafan, wari uhagarariye igihugu cye mu muhango wo gusinya amasezerano yabereye i Washington DC ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar nyuma y'isinywa ry'aya masezerano, iki gihugu cyavuze ko amasezerano ya Washington ari intambwe ikomeye mu rugendo rwo kugarura amahoro arambye, kurinda abasivili no guteza imbere imibereho myiza mu bice byashegeshwe n'intambara. Nk'uko Dr Al-Kahafan abivuga, aragira ati ikiganiro n'iryo shingiro ry'amahoro arambye. Qatar izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu karere no ku rwego mpuzamahanga mu gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yose yagezweho. Yibukije ko iyi ntambwe yubakiye ku rugendo rwa diplomasi Qatar imaze imyaka 2 ikurikirana, harimo amasezerano ya Washington yo kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa 6 2025, amasezerano ya Doha hagati ya Kigali amasezerano hagati ya leta ya Kongo na AFC yo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 2025, amasezerano duhashimangira inzira yo gusubiza ububasha bw'igihugu gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi no gufasha mu nzira y'amahoro hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa AFC. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we yayoboye umuhango wo gusinya amasezerano ya Washington hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse na Paul Kagame. Leta ya Amerika yatangaje ko aya masezerano afungura ishyirwa mu bikorwa ry'amateka mashya y'ubufatanye mu rwego rwo kurangiza imyaka myinshi y'intambara no kubaka umusingi mushya w'iterambere rirambye. Amasezerano ya Washington ateganya gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 6 2025, gushyiraho ihuriro rishya ry'iterambere rishingiye ku bukungu bw'akarere, kongera ishoramari ry'abikorera muri Amerika no kwagura ubucuruzi mu karere k'ibiyaga bigari, guteza imbere ikoreshwa ry'umutungo kamere
wa Kongo gushyigikira gahunda z'ibihugu byo mu karere mu kubaka amahoro n'imibereho myiza. Iyi gahunda ishyigikiwe n'abakuru b'ibihugu bya Togo, Angola, Kenya, Burundi, Uganda n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hamwe n'abahuza barimo Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano Washington arareba ubufatanye bwa politiki n'ubukungu hagati ya Kongo n'u Rwanda. Amasezerano duhagibanda ku mubano wihariye hagati ya leta n'umutwe wa AFC. Mu butumwa bwa diplomasi bwashyikirijwe ibitangazamakuru byo muri Qatar, Dr. Ali Kalfi yashimye Perezida Trump ku bufatanye n'abafatanyabikorwa ba Amerika ku bw'umurava n'ubwitange bugamije kugera ku mahirwe yo kugarura amahoro binyuze mu biganiro. Isinywa ry'amasezerano ya Washington ni ikindi ntambwe yo gushyira mu ijyanye rero no gushyira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu cyerekezo gishya cy'amahoro n'iterambere. Qatar ikomeje kwiyerekana nk'umufatanyabikorwa ukomeye muri diplomasi yo mu karere, ariko inzira yo gushyira mu bikorwa aya masezerano nizerekana niba izi imbaraga nshya z'ibihugu bikomeye bishobora guhindura isura y'umutekano n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo, akarere kamaze imyaka irenga 20 kibasiwe n'imirwano ikomeye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 8 Kigarama 2025 mu masaha ya kare ya mu gitondo habonetse urujya n'uruza rw'ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bikaba bije mu gihe hashize iminsi mike u Rwanda na Kongo basinyanye amasezerano ya gisivili yo guhagarika imirwano i Washington, ariko ibintu bikaba bikomeje kugenda bidogera. Mu gihe ibimodoka n'ibindi bikoresho by'intambara byatambukaga mu nzira za Cibitoke mu gitondo, abaturage batuye mu duce twa Rugombo, Buganda, Rusiga baremeza ko kuva ku isa saa 9 z'igitondo ibimodoka bifunze by'ibifaru n'amakamyo apakiye ibikoresho bya gisirikare byari biri kugana mu majyaruguru y'uburengerazuba, umuhanda werekeza ku mupaka wa Gasenyi Gashyire ahazwi aho ingabo z'u Burundi zinjira zijya mu burasirazuba bwa Kongo. Hamwe muri aba bavuga ko babonye amakamyo manini apakiye ibikoresho byo by'intambara, intwaro nini ndetse n'intu ibikoresho byo gutabara ndetse n'ibyo gufasha ingabo zimaze igihe ku rugamba. Mu gihe kandi amahanga yarakomeje gushima intambwe ikomeye yafashwe bijyanye na Washington DC ku wa kane hagati ya Son Excellence Tshisekedi Tshilombo ndetse na His Excellency Paul Kagame. Ibyakurikiyeho birerekana ko kuri ubu ngubu ibintu bitoroshye. Iki gitondo cyo kuwa mbere ingabo z'Urundi Fdnb ziri kumwe n'igipolisi zakomeje kohereza ibikoresho byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zunganire izisanzwe ziri ku mirongo imbere y'urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kugeza Burundi bumaze kurungika amakamyo menshi y'ibikoresho ndetse n'ibikoresho aho bivugwa ko Burundi bufite abasirikare barenga 10,000 mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biyongeraho imbonerakure n'abahoze abarwanyi boherejwe muri iki gihugu. Amakuru ava mu nzego z'umutekano aravuga ko imbonerakure zimwe na zimwe ndetse n'abarwanyi bahoze mu mitwe ya gisirikare bagize uruhare rukomeye mu mirwano ikomeye imaze iminsi iri kugenda iba. Ibikorwa byo gushyira izi ngabo muri bice bikaba biri kugenda biba mu bice bya Uvira, Fizi ndetse na Mwenga. Abasasanguzi baravuga ko Uburundi bushaka kongera uburemere mu bijyanye n'igisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bijyanye no kurinda umutekano, cyane cyane nyuma y'ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye yavugiye Washington DC, wagize ati Uburundi bufite uruhare rukomeye mu kugarura ituze mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Nubwo mu mahanga hari amajwi menshi asaba ihagarikwa ry'intambara, imirwano iracyavukomera mu bice bitandukanye: Rusizi, Remera, Shanje, Rumonge, Minembwe hafi y'umupaka w'u Burundi. Biro bikaba bikomeje gutuma ubutegetsi bwa Gitega bwihutira kongera ingabo n'ibikoresho mu rwego rwo kugira ngo imirwano itaza kwinjira mu gihugu cyabo. Abaturage mu duce two mu burasirazuba bwa Kongo bo bakomeje kugenda bahunga, ni mu gihe kandi ubuzima bwabo bukomeje kugenda bujya mu kaga gakomeye. Hagati y'uru umutekano muri Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo wongeye kujya mu bibazo bikomeye muri iyi ndwi ndetse no mu ntango z'iki cyumweru, ahari kuvugwa rero igitero gikomeye cyagaragayemo abasirikare Burundi cyateje ibibazo bikomeye Bijombo. Amakuru atangwa n'abaturage mu gace ka Mikarati
ari naho iki gitero cyabereye. Aravuga ko abantu babiri bari bagiye gushakisha ibiribwa ku isoko basatswe bamburwa ibyo bari bafite, nyuma hamwe mu bagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu. Nk'uko rero biri kugenda bitangazwa, abaturage bake babonetse bashaka guhunga berekeza Mikenke baremeza ko ibintu bitifashe neza, bakagaragaza ihungabana ry'umutekano ndetse n'uburyo ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. nk'uko rero babigaragaza, bakagaragaza ihungabana ry'umutekano ndetse n'uko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Kuri ubu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane kuri ubu rero, kandi bikaba byongeye gukomera aho Qatar yemeje gukomeza gushyigikira amasezerano ya Washington. Hagati aho rero shanje mu rujijo humvikanye amasasu menshi, ibyateye ubwoba batari bake. Amakuru mashya ari guturuka muri shanje no mu kibaya cya Rusizi mu birometero birenga 30 uvuye mu mujyi wa Uvira, aremeza ko ku mugoroba ku cyumweru ejo ku igenekerezo rya 7 Kigarama 2025 hakomeje kumvikana urusaku rw'amasasu menshi. Biro bikaba byarahise bituma ubuzima bw'abaturage bujya mu kaga, mu gihe impamvu nyamukuru y'iri raswa ry'amasasu itigeze imenyekana. Abatuye mu gace imirwano yabereyemo ndetse n'urusaku rwumvikanye batangaje ko amasasu yumvikanaga mu masaha y'umugoroba ndetse akaza gukomeza mu buryo budasanzwe. Bamwe bavuga ko ari imirwano hagati y'ingabo za leta zasubiranagamo, mu gihe abandi bavuga ko AFC yaba yamaze kwinjira muri aka gace nyuma y'uko baba bamaze kurwana bikomeye. Biro bikaba bibaye mu gihe AFC ikomeje kwagura ibirindiro z'ahantu hatandukanye, dore ko ku gicamunsi cyo ku cyumweru yari yigaruriye umujyi wa Rubirizi. Biro bikaba byarabaye nyuma y'uko ku gatandatu yafashe Bwegera, Mutarure ndetse na Ruvunge, ibice bikomeye mu rwego rw'ubugenzuzi bwa Fardc. Nubwo igisirikare cya leta Fardc cyatangaje ko kiri mu mujyi wa Rubirizi, cyemeza ko kikuye muri Ruvunge kugira ngo kirengere ubuzima bw'abaturage. Abasesenguzi baravuga ko abaturage bo mu gace bahamya ko ibi biri kugenda biba kandi bigakomera cyane. Amakuru yizewe kandi yemeza ko urusaku rw'amasasu ruri kumvikana muri shanje ruterwa n'ubwumvikane buke hagati y'ingabo za leta ndetse n'abazarendo nyuma yo gutakaza ibice byinshi muri iyi minsi y'indwi iheze. Abaturage baravuga ko bafite impungenge zikomeye ku mutekano wabo, cyane cyane imirwano ikomeje kwegera mu bice bitandukanye. Abaturage benshi bakaba rero bashimangira ko ibihe biri imbere bishobora kuba bibi cyane kurushaho, ndetse bikaba bishobora guteza ibyago bikomeye mu gihe hatafatwa ingamba zikomeye kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bijya mu rundi rwego. Kugeza ubu rero biremezwa kandi amakuru ari guturuka mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo arerekana ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rikomeje kwagura uduce rigenzura nyuma yo gufata Bwegera, ryafashe Rubirizi n'utundi duce dutandukanye. Nk'uko amakuru yizewe atangazwa ku cyumweru rero M23 yafashe Rubirizi iri mu ntera nto uvuye mu mujyi wa Uvira nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'umutwe w'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo ndetse n'uruhande rwa MRDP twirwanaho ndetse na M23. Ibiro bikaba bikurikira intsinzi yo kuwa gatandatu ku itariki ya gatandatu ubwo bafataga Ruvunge na Bwegera ndetse na Rubarika n'utundi duce dutandukanye duhana urubibi naha. Kuri uwo makuru atugeraho aravuga ko uyu mutwe ukomeje kwerekeza Mutarure hafi ya Shanje ahagana mu birometero 30 uvuye mu mujyi wa Uvira, mu rugendo rugaragara ko rugamije gukomeza kwagura imipaka yaho bagenzura mu bice AFC imaze kwigarurira birimo Kamanyora, Katogota. Abaturage b'Abanyamurenge batuye batangaza ko bafite amahoro menshi. Umwe muri we bw'itangazamakuru ati dufite amahoro menshi, AFC yaduhaye amahoro, ubu tuvuye gusenga kandi twasenze neza, n'abari bahunze bari guhunguka bose. Kugeza ubu nta rwego rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruratangaza ku mugaragaro ibikorwa bikomeje kugenda biba, ariko kugeza ubu M23 binyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yo ikaba ikomeje gusaba ikintu gikomeye cyane. AFC rero iri gusaba leta y'u Burundi gukura ingabo zabwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwihutirwa kandi nta mananiza. Baravuga ko kuba izi ngabo ziri mu ntambara muri Kivu y'Amajyepfo bituma umutekano w'akarere urushaho kuzambagurika. Burundi bwohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ingabo kuva mu mwaka wa 2023 bikavuga ko zihari ndetse zigera ku 10,000 nk'uko rero bigaragara ndetse bigenda bitangazwa muri raporo zitandukanye. Izo ngabo z'u Burundi ziri mu mirwano ikaze iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yatangiye kwiyongera cyane cyane kuva ku wa kabiri w'iki cyumweru. AFC ivuga ko ingabo z'u Burundi zifashisha intwaro ziremereye zirasa mu bice bituwe n'abaturage, bikaba bizatumye abaturage bagera benshi bagenda basiga ubuzima muri ibi bice. Rero nk'uko bigaragara amashuri, amavuriro n'ibikorwa remezo byamaze gusenyuka. AFC iravuga ko ibikorwa ari icyaha gikomeye ku baturage n'amahoro mu karere. Muri iri tangazo ryasutse ku wa gatandatu itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 12, AFC yagaragaje ko idafite gahunda yo kwigarura uduce cyangwa se kugira uruhare mu mutekano w'u Burundi, ahubwo ko icyo gihugu ari cyo gikomeje guhungabanya umutekano w'akarere no kudindiza amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Uko rero bigaragara, umuvugizi wa AFC Laurence Kanyuka yavuze ko isi yose igomba kugaruka ku bisasu bikomeje guturuka ku butaka bw'u Burundi byangije imihanda n'ibiraro, amashuri, ibigo nderabuzima, ingo, insengero ndetse n'ibindi bitandukanye byahindutse umuyonga. Yongera ko ibitero bituruka hanze ya Kongo bitera ubwoba abaturage bigateza ndetse n'ibyago batari bake. Uburundi rero akaba yarabusabye ko bugomba gucyura ingabo zabwo vuba na bwangu. AFC yasoje isaba Burundi ko iki gikorwa cyo gukura ingabo zabwo ku butaka bwa Kongo kigomba gukorwa bizako kanya. Yagize ati gukomeza kuhaguma kw'izo ngabo bizateje icyago gikomeye ku mutekano wa Kongo kandi ntibyemewe n'amategeko. Uyu mutwe wahise usaba ko abaturage bo mu duce turimo kuberamo imirwano gukomeza gutuza, uvuga ko uhagaze bwuma kandi ko witeguye kurinda umutekano no gushaka uburyo wakemura ibibazo abaturage bari muri ibi bice barimo. Uko rero bigaragara, biro bikaba bikurikiye urujya n'uruza rw'abasirikare benshi bakomeje kugenda bagaragara bajya muri ibi bice byose, bikaba rero bikomeje kugenda biba ihurizo rikomeye. Reka dusoreze ngaha, ushonde sabone, twe turakomeza tubegezaho amakuru y'ibikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Astra Vista.